bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Ese Amerika bizayorohera kwigarurira ikirwa cya Greenland? Nyuma y'imyaka 5 abivuze, Donald Trump watorewe kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika yongeye kugaragaza ubushake bwo kwigarurira ikirwa kinini cyane ku isi cya Greenland gisanzwe kigenzurwa na Denmark. Bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Reka iyi nkuru tuyivimuzi. Ese ubundi aba baturage bo kuri iki kirwa cya Greenland biteguye kuba abanyamerika? Ese ubundi iki kirwa Amerika ishaka kugifata mu buryo bw'imbaraga za gisirikari? Ese iki kirwa Amerika ishaka kugifata binyuze mu kukigura? Ibyo byose ni ibintu tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru. Ese ubundi iki kirwa gifite akayi kamaro mu gihe Amerika yaba ikigaruriye? Greenland ni ikirwa giherereye mu majyaruguru y'umugabane w'i Burayi hafi n'igihugu cya Canada ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika mu nyanja ya Atlantic. Reka turebere hamwe iyi nkuru idasanzwe, turebe ese Amerika yashobora kugura iki kirwa cyangwa se yagifata mu buryo bw'imbaraga za gisirikare. Reka iyi nkuru tuyivimuzi. Nje nitwa Mr. Sam, wageze kuri Mukire Entertainment. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe. Niba warayikoze ndagushimiye cyane, kanda like ubundi dugitekerezo muri comment. Mbahaye ikaze. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2025 nibwo Trump yavuze ko Greenland ari ingenzi kuri Amerika ku mpamvu z'umutekano w'iki gihugu. Avuga ko adateganya gukura ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika ziri kuri iki kirwa. Bivuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zisanzwe zifite ingabo mu kirwa cya Greenland, kuko izi ngabo ngo zishobora kuzifashishwa mu kwegukana iki kirwa hakoreshejwe ubundi buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se buryo bwa gisirikare ndetse n'uburyo bw'ubwumvikane. Ibi ni ibintu Donald Trump yashyigikiwemo n'umuherwe Elon Musk. Nyuma yaho umunyamari Elon Musk yagaragaje ko ashyigikiye igitekerezo cya Donald Trump uherutse gutorwa kongera kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika cyo kwegukana ikirwa cya Greenland gishanzwe kigenzurwa na leta ya Denmark. Ni icyemezo Elon Musk yatangarije ku rubuga rwe rwa X tariki ya 12 Mutarama 2025. Elon Musk yaragize ati, ndizera ko abaturage ba Greenland bashaka kuba igice cya leta zunze ubumwe za Amerika bakigenga bahawe ikaze kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Nubwo bimeze bityo ariko ubuyobozi bw'ikirwa cya Greenland bwo butangaza ko butiteguye kugurisha iki kirwa kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ni nabyo byavuzwe na guverinoma ya Denmark, kuko Denmark niyo isanzwe igenzura iki kirwa cya Greenland, ndetse guverinoma yatangaje ko ibyo bidashoboka ko Denmark yagurisha ikirwa cya Greenland kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Hari n'abandi bantu benshi badashyigikiye ko Greenland yaba igice cya leta zunze ubumwe za Amerika. Urugero ni nk'igihugu cy'Ubufaransa. Ubufaransa bwemeza ko ubumwe bw'Uburayi bwose budashyigikiye ko igihugu icyo ari cyo cyose cyavogera imbibi z'ikindi gihugu cyitwaje imbaraga cyangwa se ubundi buhanga budasanzwe nk'uko Trump yifuza kwigarurira iki kirwa cya Greenland. N'amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yaragize ati, rwose nta gushidikanya ntabwo ubumwe bw'Uburayi buzemerera ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi gutera imipaka y'ikindi gihugu bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ibyo bikorwa ntabwo byemewe n'amategeko mpuzamahanga nk'uko uyu Minisitiri w'Ubufaransa abivuga. Donald Trump bwa mbere avuga kuri iyi ngingo yabivuze mu mwaka wa 2019. Yongeye kuyigarukaho nyuma yo gutorerwa kongera kuyobora manda ya kabiri muri leta zunze ubumwe za Amerika tariki ya 7 Mutarama 2025. Agaragaza ko yifuza ko icyo kirwa cyakegukanwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Avuga ko adateze kuvana ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika ziri muri iki kirwa cya Greenland, ntabwo azazivanayo nk'uko abyemeza. Minisitiri w'intebe wa Greenland yagaragaje ko icyo kirwa adashobora kukigurisha kuri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse n'abanyaburayi benshi ibyo bintu batabishyigikiye. Gusa Donald Trump ndetse yakomeje kugaragaza ko afite inyota cyane, kuko iki kirwa ngo giteganye n'ahantu heza cyane mu bijyanye na tekinike za gisirikare ku buryo Amerika yifuza iki kirwa. Ariko abaturage benshi ba Greenland ahubwo basanzwe biteguye ko bashobora kuzabona uburyo bakwigenga mu buryo buhoraho nk'ikindi gihugu muri rusange, mu gihe Donald Trump we yemeza ko ashaka kwigarurira iki kirwa. Ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru tariki 8 Mutarama 2024 ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Denmark. Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa yavuze ko atiteguye kuba yakorana na leta zunze ubumwe za Amerika mu kugurisha iki kirwa cya Greenland. Yaravuze ati, oya ntabwo twiteguye kuba twagurisha iki kirwa kuri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko twiteguye kuba twaganira na Donald Trump. Abajijwe ku byo Donald Trump yavuze,
ku byo kudakura ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika kuri iki kigwa. Minisitiri yatangaje ko Trump kuba yarekera ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika nta kintu gikomeye byatwara, ariko kuba bagurisha iki kigwa cyangwa se kuba cyakigarurirwa na leta zunze ubumwe za Amerika, ibyo ngo ni ibintu badakozwa ndetse batanashyigikiye habe na gato. Kugeza ubu igice kinini cy'abaturage ba Greenland bashyigikiye icyemezo cya leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se cya Donald Trump witeguye kwinjiza muri White House. Yes, Donald Trump uyu munsi turi tariki 20 ubwo turi kurikodinga iki kiganiro. Donald Trump niyo tariki ari buze kurahirira ho akinjira muri White House cyangwa se inzu y'ubutegetsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Bivuze ko uyu munsi Donald Trump ari buze kurahira kabisa agatangira inshingano nka perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika wa 46. Abaturage bo kuri iki kigwa cya Greenland benshi bashyigikiye Donald Trump, mbese bashaka kwibera abanyamerika, ariko ibihugu byinshi byo mu mugabane w'Uburayi ndetse na guverinoma ya Denmark ibyo ntabwo biteguye kubikozwa ko iki kirwa cyaba ubutaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Nibikubiye mu ikusanyabitekerezo byakozwe n'ikigo kidasanzwe ku mugabane w'Uburayi cyagaragaje ko abaturage 57.3% b'ikigwa cya Greenland bemera ko ibyo Trump yavuze ari byo, ko iki kirwa cyaba cyagenzurwa na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse kikibera icya leta zunze ubumwe za Amerika. N'abaturage benshi cyane 57.3% batuye ikigwa cya Greenland biteguye cyangwa se bakigikiye kuba bakorana na Donald Trump bakibera abanyamerika. Icyakora abandi baturage bagera kuri 37.4% ntabwo bakigikiye iki cyemezo, ndetse abandi 3.3% ntabwo bari bafata umwanzuro wo kugira icyo bakigikira hagati yo kuba abanyamerika cyangwa se kwigenga cyangwa se kuba bakomeza kuyoborwa na Denmark nk'uko bisanzwe, kuko Denmark niyo isanzwe igenzura iki kirwa cya Greenland. Ni mu gihe abakoze ikusanya ibitekerezo bo bavuga ko imibare igaragaza ko abaturage benshi cyane bo kuri Greenland bifuza kwiyunga kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Kugeza ubu biracyaguranye n'abahanga mu by'ubucuruzi ndetse n'abahanga mu by'imari kuba bagereranya igiciro byasaba leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo zibe zagura iki kigwa. Ese Amerika biyisaba amafaranga ngahe kugira ngo ibe yagura iki kigwa cya Greenland? Ntabwo bisanzwe kumenya amafaranga yagura ikirwa, kuko Greenland nicyo kirwa kinini cyane kurusha ibindi byose ku isi. Hari umugabo udasanzwe mu by'ubukungu watangarije ikinyamakuru The New York Times ko bitewe n'ubutunzi buhambaye buri kuri iki kirwa bishobora kuba byasaba leta zunze ubumwe za Amerika triliyari y'amadolari irenga kugira ngo ibe yakwigondera iki kigwa cya Greenland. Ikigwa cya Greenland gifite abaturage barenga 60,000, gisanganywe ikigo cya gisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika kandi gihafite agaciro kanini cyane. Ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika cy'umuryango OTAN, Amerika ihafite ingabo zidasanzwe kuri iki kigwa cya Greenland, ndetse Donald Trump yabonye ko ikigwa giherereye ahantu heza mu bijyanye na tekinike za gisirikare, ari nayo mpamvu yifuza kuba yakwigarurira iki kigwa cya Greenland kubera umwanya wacyo w'ingenzi no mu nzira z'ubwikorezi ndetse na tekinike za gisirikare bitewe n'uburyo ahantu hameze. Ikigwa cya Greenland cyahoze kiyoborwa na Denmark kuva mu mwaka wa 1979, aho nyuma cyaje kuyoborwa ndetse gihabwa ubwigenge bucagatse binyuze mu matora ya kamarampaka yabaye mu mwaka wa 2009. Abaturage ba Greenland benshi bafite inyota yo kwigenga burundu, harimo bamwe bashaka kwigenga burundu, hari abashyigikiye ko cyaba ikirwa cya leta zunze ubumwe za Amerika. Ndetse mu mwaka wa 2019 ubushakashatsi bwagaragaje ko 67.8% by'abaturage bifuza ko iki kigwa cyaba igihugu kigenga mu myaka 20 iri imbere. Yes, ndabashimiye. Nge nitwa Mr Sam, nibo warakoze subscribe, ndagushimiye. Uyu munsi twagaruka kuri iyi nkuru iri kuvuga mu itangazamakuru bidasanzwe, aho iki kigwa cya Greenland gishobora kwigarurirwa na leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe byaba ngombwa, cyangwa se mu gihe haba ubwumvikane bakakigura, cyangwa se mu buryo bwa gisirikare, dore ko Donald Trump akomeje kabisa abivuga, akomeje ko iki kigwa ashaka ko cyaba icya leta zunze ubumwe za Amerika. Ndabashimiye. Nge nitwa Mr Sam, niba warakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Uzajya ubona n'andi makuru menshi cyane ari kuvuga mu bitangazamakuru byinshi bikomeye, yose uzajya wasanga ngaha. Niyo mpamvu ukwiriye kuba warakoze subscribe, ugakora like, ubundi ukaduha igitekerezo muri comment cy'ibindi biganiro twazavuga mu biganiro biri imbere. Hano ni kuri Mukire Entertainment. Ndabashimiye cyane.